wakhona kabi lutho isidwedwe kahlangana nalo la ngithwala kanti uNkulunkulu uzongibiza ukuthi ngiyoshumayeza abantu ivangeli ngiyomemezela into ekhulula nayo uma simkhululile ngathola ukusizakala ukuthi ivangeli uyaganwa made kufike khulele ekhaya engaganwa kulo ngahamba ke sengibizwa inkosi mina ngumzulwane eNatal ngafikela kule ndawo lo eyinganyana fika la ngizohlala kule ndawo ngangihlala lapha emva kwaba ukubheka behlala kwakubheka ngiyaxoxela wena bemeshele lo bemshele ngingazi phela mina ngitholela ivangeli ngazi izinto eziningi angibize sixoxe angitshela ukuthi uma uhlangana nalokho kwenzeka lokwenziwa kanjani kwale kona ukuthi ngazi udaba olodwa mina uma intombazana ihlangane noJesu ivala imlenze onondindo abodwa abasindisiwe abalalwayo ingakho mhla silanga ngithi wena hamba olala nalo ngoba ilungelo nalo uma ufika kuJesu unikeza umfazi ngelungelo ungayithathelanga ngoba bonke onondindwa laba abangena emshadweni ngobackdoor bethi basindisiwe abavuka emzini yabantu singabahambisanga yibo laba basidalela inyova yevangeli ekhala abantu bangezwa lutho masikhuluma ngoJesu ngoba abantu abanjalo abayiphili impilo engcwele siyambonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi ngiyafakaza ukuthi ngihlalela ngalibona ivangeli kuyena ephila noma uma wakhe esethi angizommela angibanga namahloni ngoba kushaya isikhathi ngakuthi hayi makhanyile uma seyitholile indoda ayithandayo asimnikele kuyona akahamba kuyona ngoba uthola indoda ethanda ubani uyena ngiyalibonga bazalwane ivangeli ngifika la ngizoshumayela la ngaphila leyo mpilo yangenzela umusa yafakaza ke bazalwane ngithi angikwazi ukuxoxa into ngikwazi ukukhulumela uJesu kuphela ngoba njengoba ngishumayela ngihlala ekhona ngilethe into eyodwa nje ukuzotshela abantu ukuthi umuntu uyaphenduka nina nihlala emzini yabantu enangazi nafika nibuyele ekhaya emkipitweni buyele ekhaya nina ningazi ukuthi ubani wanahambisa buyele ekhaya bakhambise kahle nina nidelela abazali nizala ngenkanje ngezinja buyele ekhaya kuzalwa ngeold umuntu esethola ivangeli azale sibe ofakazi ungazali nje into engaqaqile njengenje ngeke sifihle leyo mhlawumbe ngixolisa umfundisi ngoba uyashadisa mina ngiyavangela umsebenzi wami ukukhuluma iqiniso ukuthi iBhayibheli lithi ifebe singaphandle kombuso wezulu ngeke sidlale ngabantu iqiniso ukuthi abantu mele bathole ivangeli libasize siyabonga ke bazalwane ngithumisa uJesu mina ke ngisihloko bazalwane la ekhaya umzala kaMalume ozalana nomkhulu kagogo kababezala kaAnti endlini enkulu kamancane kamkhulu kwaAnti wakho phakathi nendawo kwamzala lo wakulenye indlu endala ungakhanyile ushuthile ngwakakhanyile futhi nangala ngiyahloba umalume kabhuti kababezala kamkhulu wami nobaba wakho ozala umamncane kaAnti kadadewabo bangabakhona kushuthi ke ngisihlobo ke nakho yabona ukuthi angifuni isithathu ngakhona kodwa nje siyabonga kakhulu lihle sithanda ubonga uNkulunkulu lokho nje singakusho ukuthi hamba kahle ohlala emzini wakho uveze ivangeli mina ngathanda nje ukutshela iqiniso ukuthi ukugcina ukupenda insipho lento eyenzile ngeke ikusize emshadweni yonke lento nje oyiyona ngeke izikwenzele lutho emshadweni ngiyaxoxela mntanami izosebenza namhlanje kuphela ukuthi ubuke la ucwayize ngehlahla la uyakhona nje umshado sha ufuna umfazi amen siyabonga kakhulu thank you so much siyabonga ivangeli siyabonga